Idemo do voza gde je naš Uroš Milovanović, glavna železnička stanica, i proveravamo šta sve možemo u susret na ovoj godini. U susret na ovoj godini, dragi naši gledaoci, možete otputovati za početak ukoliko ste u prilici na razne načine, ali voz je ponovo u modi, malo i zbog filma, a malo i zbog samog praznika, i putovanje vozom zimi je onako vrlo inspirativna stvar. U novogodišnjoj noći, naročito u susret novogodišnjoj noći, to je onako poprilično veselje za decu, za najmlađe, ali i za najstarije. Srbija voz su osmislili jedan vrlo zanimljiv program i o čemu će nam nešto više reći Dragana Stanković, PR Srbija voza. Dobar dan i dobrodošli. Dakle, Dragana je ovako prepoznatljivi ambijent u holu glavne železničke stanice, već sugeriše na praznike koje nam dolaze, a vi ste osmislili, kao što sam već rekao, je vrlo atraktivan program, kako za starije, tako za najmlađi ili obrnuto. Prvo da vas pozdravim, vas i vaše gledaoce. Naravno, Srbija voz organizuje novogodišnju čaroliju, odnosno novogodišnje voziće za najmlađe sugrađane, kako iz Beograda, tako iz Novog Sada i Niša. Simbolično polazak voza u sva 3 grada je oko 12 časova. Mališani zajedno sa svojim pratiocima, znači bakama, dekama, učiteljicama, nastavnicima, mogu da se voze u Beogradu na relaciji Beograd-Zemun-Beograd, u Nišu oko grada Niša, a u Novom Sadu, odnosno iz Novog Sada na relaciji Novi Sad-Inđija-Novi Sad. Kao što vidite, Deda Mrazići su spremni, čekaju decu da im podele paketiće, da se druže, da slušamo muziku i da se prolažemo i da počne ta novogodišnja čarolija koju smo mi zamislili. Prevashodna cilj, odnosno želja Srbija voza jeste da mališane privolimo na železnicu, da pogledaju, da vide naše savremene vozove i da pogledaju kakve su promene uopšte nastale sa uvođenjem ovih novih savremenih elektromotornih garnitura. Ono što ste rekli, meni vam program jeste da je interesovanje veliko i da su u stvari sva 3 polaska rasprodata. Ovaj danas definitivno. Ukupno je organizovano 13 polazaka, 7 iz Beograda, 3 iz Novog Sada i 3 iz Niša. Svih 13 polazaka su rasprodati, tako da će ukupno oko 3000 dece i odraslih se provozati u novogodišnjim vozićima. Dobro, dakle, što se Beograda tiče, to će biti relacija Beograd-Zemun-Beograd, u tom intervalu adekvatan program. I da li to možda početak jednog, kako bih rekao, ofanzivnijeg istupanja Srbija voza u javnost u smislu komunikacije sa potencijalnim konzumentima? Naravno, mi se trudimo svaki način da poboljšamo svoj kvalitet usluge, tako između ostalog ovo je prvi put da Srbija voz organizuje uopšte ovakvu jednu ponudu, pogotovo za mališane, gde se mi trudimo da deci, naravno i odraslima, pružimo što kvalitetniju uslugu. I ambijent ovde u holu glavne železničke stanice je tako neko prazničan, ali tu su Deda Mrazovi, da, oni stvarno postoje i mi bismo mogli to da ovekovečimo jednim zajedničkim selfijem, pošto je to sad moderno, pa bismo mogli nekako da se snađemo, ne znam, jeste vidite vi, ajde momci malo da živnete, nekako su se statični su, ali dobro, klinci će uskoro doći, divno, to je to. Sad smo i ovekovečili naš izlet u novogodišnje raspoloženje, da ne kažem u novogodišnju noć. Dakle, obratite pažnju, ono što Srbija voz priređuje za decu i odrasle jeste novogodišnji vozić, pa da ne zakasnimo, da se ukrcamo na vreme i da vidimo gde će nas voz odvesti u lepšu budućnost. Nadam se, sve najbolje, Dragana, hvala vam još jednom.